Buladak tika dua le sangat terona. Ilo apa nih ke sponsor asli nih kak? Sponsor nih kak. Ini kan engki. Bumaki sampang Bengkalan badu kak. Doa ada selawat. Wa kaful Mustafa kalwardinadi. Nah, kenapa tekan alu-alu nadok kan? Ngantuk pulang ke Arab ibrik sponsor mak lebinar boleh ke ngantar nak kakan bitaci. Nah ini kan sponsor nase kuah kakan belontong lakar banyak para benratin tapi janda si nomor seto ngaku pak mun janda aja kopak mun ndak mayu. Makanya biasakan baca sholawat. Maklai guna ben ajunan iya mbak bi Gusti Kanjeng nah. Ngemban anak. Coba sholawat nah apa saya baca. Cek sebarang saya baca sampean. Macam ngemban anak sini kala. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun beda orang sambil topu we dak iya bu. Beni pahi berber. Cak terkadang khulil yasin nabi datu ya deng khulil je pah nyusu anak kak. Ya Allah, gule tempun api datu paksanya kepah anang nangis. Kalau pahi buka. Pah mah keluar beken. Ya mun kekula alhamdulillah. Cari kan tak nyari king yang kaen. Jadi gula mulai, ya mangkada gula habis datu matum hadirin hadirat daya abu. Ya melak hadirin hadirat daya. Mulai juga gula dapat ke rumah apa kun yang bayang ngenjak tang mata mik padeng daya. Cak gelak guru pakakir bu. Topu era pesan. Bijak terkadang ibu lagi ala bentopu elek abu jak la kero. Beni urusan tenyeng saya ngabas juga nih mahrum bu. Cak dengan kibulan sekero likulli kasidatin fil yaumi laqitatun likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun. Setiap barang bekas beda pasarah beda luaan setiap barang geger beda senemu. Cak dengan kibulan sekero mun setenyeng tada make wero doa. Hari suruh mulai kadek hadiran. Mulai kena. Tahu apa kakek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Sadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Kiai Mahyu, ajunan Kiai Haji Syafiq Muqafi, ajunan Kiai Idris, Kiai Khalid, Kiai Amir Mahmud, pengasuh Masjid Al-Mustaqim Kiai Tolak Fawrani, Kiai Masyhuri, Kiai Mawardi, terjukan tak galib ajunan Kiai Nurkoning, ben seteja para kiai, seteja tokoh masyarakat sehadir, tanpa terkecuali dak seteja ajunan beten kaula amul jaki, beten kaula takzimi. PJ Kadis Nyabakan Timur ajunan Bapak Sutikno, Ketua Takmir Masjid Kiai Fathur Rahman, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir tanpa terkecuali, dak seteja ajunan beten kaula amul jaki, ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama ngereng awali perpangkian kaula sareng ajunan kala ben syukur bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah paringi sehat jasmani, paringi sehat ruhani, sehat beten, sehat akal, ben kesehatan kak dinto bi kaula sareng ajunan eki benyempa de Allah. Salah situng epon saat mangken kaula ben ajunan atoro panapa seampun ia ceraki Gusti Kanjing Nabi eki kak dinto adu aaki orang-orang seampun atingkel dunya. Samuka kelaben barokah pengajian malam mangken kaula ben ajunan sareng Allah betet dia orang selanceng umur tor umur separengaki dak kaula ajunan teti umur sebarokah, tetilan jalan keselamatan dari dunia kantos dek ke akhirat. Terjukan almarhumin almarhumat sesaat mangkin iya kholen iki gak dinto almarhum Kiai Mustaqim, Kiai Mukhtar bin Mustaqim, Kiai Hashim bin Mustaqim, dan juga Nyai Rahmah binti Mustaqim, ben sateja orang-orang seena sapaki dek ke almarhumin almarhumat sebut sareng Allah pasalamet ialam berzah paringi nikmat sehingga kalaben salamet ta almarhumin almarhumat khusus kaula ben ajunan bingkengan bisa akateng sehingga kaula ben sampian pada nuruk salamet, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, situng bekto Sayyidina Utsman kak dinto lebet eko puran. Ketika Sayyidina Utsman lebat situng kuburan hadirin, maka Sayyidina Utsman gak dinto mular. Ketika Sayyidina Utsman mular maka bi sahabat selain etanya aki, ma yubkika ya Utsman, ana pasampian ketika ningali kuburan mik mular, ana pasampian ketika tapangki ben kuburan mik nangis. Sementara Kanjing Nabi dimin gak dinto sering acerita swarga, sering acerita neraka, punten biasa. Tapi ketika kuburan mik nangis ajunan, Sayyidina Utsman pah ajawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sengkok kalak nangis dan gula kalak nangis ketika ningali kuburan karena dan gula toman mireng debuna Gusti Kanjing Nabi. Panapa debuna Gusti Kanjing Nabi? Ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah
faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Kaula kalak nangis ketika ngatela kuburan, kaula tak nangis ketika ceritai selain, tapi pun kuburan saya cerita aki otabeten kula ningali kuburan, kaula kalak nangis polanten kula toman mireng debuna Gusti Kanjeng Nabi. Ai innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Saungkuna kuburan kak dinto awal tempat dari pansapanapan tempat i akhirat. Kuburan ni kebeni akhirat kak. Mungkin orang ni kata ada saya masuk ke akhirat, kapi ki ada te ilmu kubur. Pak itu waki bi Sidina Utsman. Kanjeng Nabi ada bu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan kak dinto awal kenangan dari pansapanapan kenangan akhirat. Faman salima minhu. Pasera orang kuburan kak dinto salamat. Pasera orang kuburan gak dinto ontong, fama ba'dahu aisar, maka ia akhirat budian bekal masuk surga. Tapi faman lam yanju minhu, keng pasera asaus ilum kubur ni ampun eseksa, ilum kubur ni kata selamat, ilum kubur gak dinto calaka, fama ba'dahu asad, maka budian ia akhirat bekal masuk neraka. Mangkana kula lebih nangis ketika ngatela kuburan etempeng merengaki masalah akhirat, karena kuburan sinentuaki akhirat. Orang ni mun kuburan selamat bekal masuk surga, keng orang mun kuburan celaka bekal masuk neraka. Sehingga kau leben ajunan surga napa neraka tentu aki tergantung keberadaan kau leben ajunan kuburan. Mangkana hadirin ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto usaha dek remah carana orang si masuk ilmu kubur ni kesalamat, dek remah carana orang si beda ilmu kubur ni kata eseksa. Akhirnya ulama ahlus sunnah wal jamaah abada aki holan, abad aki tahlil petong hari petong malam, pada petong hari petong malam beda acara 40 harian beda 100 harian beda 1000 harian. Ana pemiter itu aki tak buambu petong hari petong malam itu aki ni kebanyak biaya puluhan juta. Apa na pemielaksan aki tocuna tidak lain saya masuk ilmu kubur ni kah usaha aki bit audit maklese saya tegak dinto dalam keberadaan tak seksa ilmu kubur. Sehingga mun ilmu kubur ni ampun selamat, maka kak dinto bekal teti tanda bahwa budian akhirat bekal masuk surga. Mantar kau leben ajunan ketika masuk ilmu kubur kau leben ajunan teti orang selamat, teti orang sepecer tak seksa sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin, saya masuk ilmu kubur ni ke beni kuburan kasah. Saya kocak kubur alam kubur ni ke istilah. Jadi saya nyamai alam kubur ni ke beni kuburan ni ke cuma bedana jasad. Saya kocak alam kubur kak dinto alam barzakh. Kak dimma alam barzakh ni kak ada oning kak, ada orang saya teman depak soal. Jadi ke alam barzakh ni kecak beda kak dimah tak ada manusia oning. Cuman ulama beda sajabu orang sesalamat beda tempat nyaman a'la illiyin, tempat sepaling tinggi. Mana bi orang kafir beda tempat seanya masjid, seanya maokoman. Orang mukmin kau leben ajunan beda saja buaki muallakun bainas sama'i wal ard, akentong antara langit dan bumi. Cuman gak dinto cuma pendapat hadirin. Ada orang seoning dak ke alam barzani ka ikak dimah. Mun pas sampean oning eko ni ibamba si mati roleh di boleh. Ada oning kau leben ajunan, tak ada oning ikak dimah alam barzani ka. Tetih se seksa ben se beri nikmat nikah ruh saya beda alam barzakh. Mana bi orang kak dinto selamat ruh alam barzakh kak dinto esaba esitung kebun, saya kebun ni kak ingala aki dari kebunan swarga. Ni kasih nyamin raudatun min riyadil jinan. Ingala aki kebun dari swarga. Kebai tempat tak ruh. Sehingga amulai ki alam barzakh ki alam kubur ampun saya, ampun seneng. Mana bi orang kak dinto celaka esaba dek kecurang ingala aki dari curangan neraka. Ni kasih nyamai hufratun min hufadin neuron. Le cepun Imam Ghazali saya beri nikmat ben saya seksa ni kak ruh keng nyaman ruh nyetrum dak kebedan sebeda ilmu kubur. Mun ruh seksa sak eng seksa ni kenyetrum dak kebedan sebeda ilmu kubur hadirin. Makanya cepun Imam Ghazali roh ben badan ni kebeda kaitan, roh ben badan ni kebeda sambungan. Roh saya seksa badan norok sakit, roh saya beri nikmat badan norok nyaman. Buktena cepun Imam Ghazali orangnya beken ni kamun tedung pah amin pe eta bengceureun ilup tedung sampian berka ilum mimpena kapan ngiding sampian lesoh apeluan mi lesoh jambian tak berkah
roh seberkak beten roh leso hadirin. Sampean asarin pahamin pe amai nebal kapan nendang pah ngejit sakit rasana. Ternyata sokona meja pepiar kia. Senendang ide lemim pe ternyata i luar norok nendang sekali. Sampean tedung buk pas amin pe akemi. Agak banjir. Buma akemi ongku cak dengan saya akemi ilmu mempe. Sekak dinto hadirin. Eruh kak dinto ngalakoni perkara nyetrum dek ke beten. Sani kecukan budian ketika eruh oleh nikmat beten kak dinto norok paringi kasayan, ketika eruh kak dinto eseksa beten norok sakit. Mangkana jasad ta orang mukmin kak dinto cem-macem. Jasad ta orang mukmin kak dinto beda seepa bungkol hadirin. Beda orang kak dinto set tetapi mayit tak ancor. Keng pun ulama mayit tak ancor ni kebeda dua. Beda keng karena saking bagusnya sehingga bi Allah pakun bungkol mak lepakun aroma nikmat dari eru seibrit nikmat. Beda jasad bungkol kak dinto keng kaderina cuba sampai olak tak ndak singa kana cuba gelu. Jadi macam keng manter kau leban ajunan budian bungkol tepak kasih saya. Amin. Jadi benih kapan beten bungkol bah selamat sampai mangken Fir'aun ni kabuatina tak ancor. Fir'aun ni sampai mangken buatina pakun bungkol. Ben kak ditolakar ejenciaki bi Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Beten Fir'aun epa bungkol bi Allah. Mak le teti ngenangen dek ke orang sesama renah bahwa lambek beda orang kak dinto angko pengko ngaku pangeran andik kekuasaan tapi sing ngaku pangeran ni kabi Allah epa mati taserna mati beda pangeran mati taserna. Namrud ngaku pangeran masuk irekku kopeng ngasih mau keluar tak tahu mati. Mangkana manusia ni kata ning sombong kak manusia ni ka apes gini bangki manusia gak dinto hadirin andik kelemahan satu aja manusia nikah andik kelemahan papinteren manusia nikah ada orang nikah sepah tokang kebi dari sebagian ilmu hadirin tokang agabai Roma tak kira tahu membecek sepeda butuh tokang membecek sepeda tak kira tokang membecek HP tokang membecek HP amin sekak tak kira tahu tokang amin sekak main remi kalah pelak main remi tak kira tokang kebai bakso tokang kebai bakso kebai rojek kia pelak agabai rojek agabai rawon berui. Ada manusia ni seuning kapi paringi ilmu ni sakuni mangkana manusia ni kata oleh sombong kau leben ajunan bekal ma ka apa manusia gen mati ni kah jadi ku leben sampean mun ki odik magi lapah ngebre mati mari lo bisa tak usah gen mati kak gen tua bae ku leben sampean letak bisa medek remah engki kan waduh mun ki ngodoh ilmu na angling dharma hadirin pan yo cole todik ngeber kimun ki ngode mun umur sangang polo asila tidak remai tepani angin melekot kata abunan manusia ni kebeda-beda hadirin manusia kak dinto kemampuan tak pada mangkana kau leben ajunan kak dinto kau tu saling bentoh seodi tori bentoh bi selain semateh tori juga bentoh kalau bencara itu aki karena kau leben ajunan mun tak bentoh bi selain kak dinto tak kira sempurna karena manusia ni kak andik sepat kekurangan semoga benton ajunan saja saat malam mangken ajunan boleh gelo maca tahlil maca Quran adzikir kencan maki dak kiai mustaqim bun saja almarhumin almarhumat manter bi Allah kak dinto betet cilen-cilen selamat kasih setah bentet cilen-cilen pecra kasih odi kaula ben ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah cuman cek ko beter mungkin teti umat Nabi Muhammad kuleben ajunan insyaallah selamat amin kau bu kilo ngakan bu ku ganggu berkat aja kayak muntah mendengarkan saya amin tako alto anna saya lah umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa Bapak Ibu hadirin sepertama umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda itunya senomor dua umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda ilmu kopur senomor telok umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika beda akhirat telok keistimewaan kak dinto kandi bi kaula ajunan gara-gara kaula ben ajunan teti umat Nabi Muhammad sepertama apa keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika kaula ben ajunan beda dalam dunia umat Nabi Muhammad ni kaejamin bi Allah mun Nabi Muhammad ki odi azab tak kira turun Nabi Muhammad setah
ada pekuntak kira patoron sepenting kau leben ajunan umat Nabi Muhammad ki kasokan minta saporah. Ni kedebuna Allah dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mun Nabi Muhammad ki beda umur kita seta maka seta seksa kak ditu tak kira beki umat Nabi Muhammad. Coba bi sampian baca sejarah ketika Nabi Muhammad ki beda umur, meskipun Abu Lahab dan Abu Jahal luar biasa kak ditu masake dak kanjing Nabi, luar biasa nentang dak perjuangan kanjing Nabi, azab di Allah tak petoron kak tak pada ben umat Nabi Nuh ketika tak atorok ibrit banjir. Nabi Musa umat tak atorok patakelem. Umat Samud dan kaum Ad paratah pancur setejero mana sareng Allah keremi aling angin kaling bus-bus. Tapi umat Nabi Muhammad beden apa ada apa-apa gini bangki umat Nabi Muhammad di keaman hadirin. Nabi Muhammad ki beda umur tak beda adab punten mangken amaksiat kor gelem minta sapora kor gelem maca istighfar adab tahan di Allah Subhanahu wa taala. Keng jak terus terosaki sambil ambuin. Mun bade sesalah atau dipebecek areng-sareng mungkin apa ki? Meskipun sesalah Jakarta mun tak pebecek hadirin mun kadung adab kak dintok toron ya ummus salih wat talih. Mun kadung adab ya Allah toron tak pele kusba kusetok kak tak pele bek cuba ngetok make kusba kuse tepani. Jadi mun beda sesalah atau dipebecek areng-sareng jak torot karena mun seksana Allah kak dintu ampun toron umpama ku lekuk pah beda banjir umpama ku lekuk beda lencuh tak kira pah antar kasih cuba make laki ai tepan iki ya. Jadi bani pah tak langkong kiai nyimpang gelu bak cuba ngipati enah tak kira. Makanya cek pun Gusti Kanjeng Nabi yusibuhum ma asaban nas mun seksa kak dintu ampun toron maka manusia si cuba tepanin saya fokus juga tepani mentir selamat dah. Makanya mun ngak mangkin zaman saya lengak nikah kak ni benian mungkin apa ki pemahaman mangkin nikah sudah mulai mengedepankan akal sehingga orang gak dinto mangkin dengan asas kesetaraan gender pada laki bini mangkin lah mulai bodoh khotib reng bini bodoh kan ada sunnah innal muslimin wal muslimat kok nyaman gia ngulak ku bereng bini ngabin reng laki kan abagan engki saking dari buduna zaman cek bini macam khutbah cek bini lah punten apa hadirin mi tak genging ada batasan reng bini kak dintu beda ada buaki suara nene ka aurat ni kepala tak pada bereng laki suara reng laki bereng bini kan lain tinggi kak mun suara reng laki ni kak abu cek makela lagu terkadang bakuntak nyaman hadirin kan mun reng bini akan terbiasa boy ampunya keisi tedung ruang koceng maksudnya tak pada pada tidak remah bini ben laki hadirin pada bila kak dito kau leben ajunan lakar beda debu ad-dinu aklun fala dina liman la aklalah agama ni ke akal rasio orang setan di akal tak kira andi agama tapi agama ni kata yo korban akal beda aturan hadirin beda aturan tak seteja agama ni kau kudu masuk akal beda agama ni keselok masuk akal apa sah nikah nikah deer nikah nginum mun beda orang apa sah ada betal masuk akal nih kah coba teh gunung wudu nah apa saya nyamai wudu nikah masukin muah tanang cetak soko kalau berniat mun beda yang andi wudu akan tok betal apa tak betal mi betal saya wudu nikah benih nikah kentok kan lah bingung nih kah. Makanya hukum ni kepada si makul, hukum ni kepada si ta'abudi, beda hukum ni kasih alasan ipangki, beda hukum ni ke alasan tak ipangki. Makanya ini lembab masalah syariat kula ben ajunan tak usah ngangkui akal. Tore norok sombra ajunan Gusti Kanjeng Nabi ajelas saki. Ulama ampun madepak. Panapa saya berdepak Kanjeng Nabi ben ulama tore toro insyaallah kula ben ajunan selamat. Amin. Jadi pertama umat Nabi Muhammad ni keaman. Selama ki beda minta sapora, ketimangkin alung bolong ni kah. Mun bada senyuun sapora mun bada semos istighfar adab Allah ni kaitahan tak kira patoron dak umat Nabi Muhammad tak pada ben umat-umat lain. Sepertama nomor dua umat Nabi Muhammad istimewa ketika kiodi ibadah na kaula ben ajunan lebih demang etempeng ibadah umat-umat lamba hadirin umat sebelum mah mun kalampi ni kebeda najis ya ni kemun ekomba tak cukup kak nekin ketok nekin buang sementara gula ben sampian etepani najis kak dintoh sepenting ekombe bisa suci. Pertama nomor dua umat lamba kak dintoh apa sah
pada ben kula ben ajunan apa sah keng lambek ni kapasana lain berde sebulan apa sah sebulan tak apa sah sebulan pole apa sah sebulan pole tak apa sah tetilang selingkan dan sebulan berde se apa seharian sehari apa sah sehari apuka sehari apa sah sehari apuka umat Nabi Muhammad sebulan apa sah 11 bulan prei demang tak demang lain kau udah ajunan itunya pemulja ilmu kopur kau udah ajunan apa lain umat-umat lamba gadin tumun setengi betusa hadirin maka tusa gadin to tak bisa sapora umat-umat lamba mun ngi betusa tak bisa tolongin bi seodi tak bisa kirim ganjaran bi orang seodi nek saya maksud debuna Allah dalam Al-Qur'an lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a umat-umat lambat ni kemun ngi betusah tak bisa tanggung lagi ke orang lain tak bisa enyok lagi sapora bi orang lain bukan kencer dan tak bisa ikirim maki kecuali ala kotibi umat Nabi Muhammad bisa sambian makin adzikir atahlil kencer ikirim maki dek ka riak kencer ikirim mah dia bang dia pentong benti suri ya sambian nare pak sedeng aja abini apa onde sebenarnya ikirim maki dek ka Kiai Mustaqim ben seteja semakin ihosos ku tak bi Allah pah isapora tu sana amin umpama toban beda tusa sigita isapora kalaban makin perkumpulan tusan almarhum ni kebi Allah isapora amin mun almarhum ni kedalam kabadaan sampurna makin dalam kabadaan oleh nikmat ku tak tambah nikmat tak paongkeun amin Allahumma umat lain tak bisa ngak nikah ajunan bisa mangkana sampean seandi orang sepo sete cek sampai ekolopai itu aki tak kotur aja ngak nikah buk napa cang kemampuan sambian mun tak bisa nang ke pengajian cek maksa takut nagin jual sabena sampean asadekah tak mampu mun banyak nikah tak usah banyak 2.000 tak apa-apa sampean lebet yembong kanto ni kalau pah beda malamal kanto ke boro cantik ke boro pah beda malamal sampean pasang 2.000 tak apa-apa rebena bapak senikah teti biasa aki mun asodeko sampean beki karing sepo beki kah orang seampun seti dari keluarga ari rebena bapak ari rebena embu ari rebena kuteh ari rebena tretan seni kabuk mak lede pak maki 2.000 tak apa-apa keng mun pesenan yang 2.000 nyamanah cek nyak benya cek dengan masang ning 2.000 pah nyaman sapolo saya baca cang malaikat terus ibir cek de rem cek ning ya kanang kisah pora kak akemi bayi makin mun 2.000 situ ngoreng kak mun pas 10 orang majer 2.000 hari surah akemi kan saparuan mun tak ada catet jenang jinan kan ki teti pas sesuai makanya mun sedekah sambian kak dinto hadirin atas nama orang sesete bi lebih cek bisa kak seberurusan kalaban perkara wakaf nak masjid nih bu saya paling saya mun pas sampean andi amal berhubungan kalaban masjid nih kalau apa napa sebab muabbad tak ke pegak saya kocak sedekah jariah ni kangak nikah otak berkaitan kalaban pondok ni ke sedekah jariah makanya mun beda pembangunan pondok mak le beda orang nyumbang sambian anapa selama pondok yang kui ngaji kencerna akili dak kauring senyumbang tak ke pegak sampean nyumbang ke masjid selama masjid kak dinto pakun yang kui kati mangken nikah kencerna akili ke sampean tak ke pegak amin jelas lagi nikahnya mana sedekah jariah sedekah jariah seakili saya tak agak pekak makanya kau leban ajunan berdering sepo seta mun asedekah cek katibi kira maki kencerna ka orang sepo seta mak dia orang sepo kak dinto pada selamat juga amin Allahumma amin Allahumma makanya setiap sedekah na bapak sedekah na bu sekak dinto kak mak le kuleban sampian kak dinto benih cuma pecere ketibi tapi juga mapecere benga sepo seampun atingkal umur amin Allahumma ben boleh hadirin kula ben ajunan kalau ben entar ngak mangken gak dinto kalau ben entar ka orang mati nikah asli na kula ajunan ni benih cuma masalamat orang sesete juga masalamat abe kula ben sampean ni andi penyakit ate huk
Sepan entar kak kanto penyakit hati ni insyaallah bakal etamboi bi Allah. Amin. Kalaban engak kamati ni kulaban sampian mau di ate kulaban sampian semate. Kulaban sampian mun tak berkaitan kalaban kapatian ngak nikah hadirin. Pikiran tu cek santaang. Keng mun mikir mangkin ningali ke mustaqim gak dinto futuna. Dimin apolong ben kula ajunan semakin beliau ampun seto. Kan tinggal kulaban sampian sematian nikah. Keng bektona tak pangki cek bila. Saking dari belas Allah bektona tak kebala. Cak saking ngobi Allah bah kebala bektona. Pan kurang 2 minggu epok ben senangis sambian. Tak kempulan tak temu bektona makin ni. Kemudian bisa agela, ibrik nasik bisa ngakan. Mun pah bektona kebala, mun sekurang 5 hari haram tak kira ngakan. Engki kan? Tak kira ngakan kan? Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Karena mati ini kata yokor dari sakit, terkadang seberes mati mendadak. Banyak tak banyak? Wa kam min alilin asahinam min ad-dahr, terjukan umur lancang ini kata yokor dari beres. Banyak orang sakit tak lum mati. Banyak tak banyak? Seberes mati, sesakit tak lum mati. Banyak hadirin. Khulil yasin ri acara amah, suarana santak, ki dapat dekah tungkek kan tugi. Nyabakan. Makin ki dapat kan nyabakan suarana ki santak. Boleh ke Bengkalan romoro tak lum mati. Dek remah, romo mati dek iya. Dek neng koi paten nak ada dek iya. Arami tak cekal tempat turun di mobil gila kok. Untuk pak garing ngapa dina dek. Ingin mencer beda selamat hadirin. Makanya penyakit hati ni kah? Mun iki beka orang mati ni kapah aroma sejak bekal mati. Penyakit hati ni bekal beres. Cepun Imam Ghazali penyakit hati ni kata pada ben penyakit badan. Mun penyakit badan, seandi penyakit tokang, tatangga tak tahu. Orang seandi tun butun, sebik tun butun tahu seandi penyakit, tatangga mun tak ibrik tahu tak tokang. Keng mun penyakit hati hadirin, orang lain setokang seandi penyakit tak tahu. Orang sombong tak tahu cek sombong ruah. Orang cerek tak tahu cek cerek. Setokang tatangga. Engki kan? Senomor 2 penyakit dohir nih, kebahayaannya cuma itunya. Mun beda orang andi penyakit badan paling ngepol cuma itunya. Andi penyakit darah tinggi paling ngepol cuma tak bisa ngakan kok sape. Andi penyakit kencing manis tak bisa nginum is manis. King mun penyakit batin gak dinto benih cuma urusan dunia. Iya herat bakal masuk neraka hadirin. Mangkana penyakit dohir ni gak ada sih masuk neraka. Gula tak teman mangki beri keterangan. Apa kaki ni masuk neraka? Lambak gula ki odin bitun butun malaikat. Ada. Keng mun penyakit sombong, dengki, iri, takabur. Kak dinto ada tiaki kau leben ajunan masuk neraka. Mentir bi Allah selamat. Senomor 3 penyakit dohir ni kebanyak dokter lah. Banyak dokter penyakit dohir ni kah. Coba teku bi sampean rok kota. Spesialis penyakit mata, spesialis kulit, spesialis jantung. Penyakit hati ada dokter lah. Dokter spesialis pengobatan ceri. Beda. Ada spesialis pengobatan sombong. Ada hadirin. Sampai makin ada dokterah. Dokteran apa? Entar dek ke tempat-tempat pengajian ketimangkin kak dinto. Aroma secabak bekal aba dia ke Allah. Insya Allah penyakit kak dinto bekal epa elang kenik seponik. Si sombong, sombong ambu. Cak makin sombong aku leben sambian mati ya. Bener. Ngatelak dunia na orang aba iri ada remak. Cak dengan Allah satu rizki ni kah? Nggih kan? Kuleban sampian makai lako penting jengek tak dung tedung muncang Allah tak soki tak kira soki kak. Muncang Allah kuleban sampian soki makin ngeneng abuh ya terlebih orang. Kan engki. Ngak kiai ro. Karena sarin dugi laku ro. Karena malam tak sarin. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kamah dinyabakeun. Tak langkung kiai. Ku malam seon rabuna beda acara haul. Engki kula bisa. Amit kiai. Satos. Tedungi ceke ya 300 kan. Aji mun ke seorang senyabis, mun senyabis kedua 200, pekun 100 nyabiskan saya ketan bu. Onggu deben, beganeng gimana kan pesene kata yokor dilako kan. Kiai ku alako, miki soki. Allah satu rizki, pulan kiai nikah masemak kasih andi rizki. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha.
setiap sebeda bumi tanggung rizki Nabi Allah kiai oning cek rizki ini ka entar ka manusia makanya kiai neng ada te rizki sampian nabeng rizki nah nabeng sampian ya poter tak be tak ada konjong lo lim tegepok makanya neng sampian bu calak kok kak Leku kalau nem sampean dilanggar saya ngajak atau le tasbih nak kotor. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah mat Tuhan ngucap poter tasbih na cong, pan lapar deki kelat tasbih na iku. Mun tak toras sangar-sangar tasbih rek narik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Do bisa gak rezeki ni keukuran, sepenting ada usaha ada syarat. Kula sering ngabri contoh, beda orang ni jual sati bisa beli sepeda. Timur ni dah jual sati sepeda dan nangkin jual modal gemedek sekali berlakon apa ada pesen tak kira pada tetapi mun ingat ketakdir Allah cak kepi dari Allah napa saya ka iri tin ajak guluban sambian sa Allah kepi sinangkung tanggi kak mencer atine keberes amin ya umpama ipataan di guluban sampean ya tak kira pikiran makanya kanjeng Nabi makon unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum li'annahu alla tazdaru ni'matallahi alaikum mun urusan nikmat jak ningali ke atas mak le kula ban sampean de tak sek seandik sepeda cak jeling ke seandik mobil cak jeling ke seandik bis mini coba niku ke sebebeun seandik mobil niku ke seandik sepeda syukur seandik sepeda niku ke seaderet jeling ke serempong ajeling ka semate ruah semate ajeling budak mati ajeling nemu di mana tetapi mun niku kasebabaan ni kabekal selamat kudu ban sampean mangken tak geng pulang ajeling ka singatasan mangkana nikmat kurang kan senika kan seete ngali orang sesogian cek ningali ka sesogian mak le tak sek deder ya maka Nabi Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan mun beda orang sakit pakon nyande napa faidahna nyande orang sakit ate selibur katunya robah beres kak sampian neng nih kurang nikah kurang senika coba nyanda ring sakit pan mulai ku tak apa syukur alhamdulillah tina kita andi apa kena kur beres ku tak apa kur beres ku tak apa cukup beres nggih titi mun bener ring sakit ro nyanda buk keng sapa mun nyanda ring sakit nih kapetepak kula sering boleh iman kaman karena banyak orang tar nyanda ring sakit nih kekelero centar kering sakit ngibe ka kanan bede kan tuh nyanda ring sakit ngibe roti ngibe salad lagi ngibe jeruk aja tak balik bi orang sakit ini kata isu menep tak bengkalan tanda ngakan cak tanda ngakan yang bagi ke kanan ijak bagi labun bu orang sakit ini kata tanda ngakan mau pengen bagi ke kanan ya penakan nasi aja geru apa lempo bahkan kira sehari tak abik roti salak rambutan ngibe napa tar kering sakit ni kah ngibe pese ni kasih tepak cek ngibe bagi deur orang tanda ngakan diberi ke kanan manusia ni seni ketabiat kak mun tempo nak ndak tak diberi mun tempo nak tanda solat bener kan tadi mun tak berjajah keng ndak pegelan deh kula ben sampean rokok surya ini kegen 4.000 berisikan segemi ibu rokok sampurna 32 berisi 33 Marlboro 30 belu mie tokang gula jualan di rumah kak sampean rokok surya ini kegen segemi ibu mun sehari abik duhungkos seketebu kan sehari sampean abik seketebu coba bini napah ngucap kak beli kisari mirakeng tero eka kana mata ku tak nyempit deplok yang arek kerek kaki menti bi abik seketebu nih minta 3.500 eka boleh ingat anak kana ara apa minta beri pulang ki ende dia coba tanda ngakan ku tak apa beri kapir pah sakit si bini Sarah tanda ngakan ku tak kapir tenyaki pelat robak sule ya enje kak rawon lek ye enje apa lek sati enje rojek ya kor bede masuk lontong de kedidi mak le tak lah enje kak le beri de emat kapan mati ya bagi kapir mungkin ndeng rumit sehari ni ke budak anak ke anak tak balik mun etanya lagi naca ada ente ketika sakit makin tempo harus beres ni mulai na pengajian tanya lagi bi sampean
Pongki sehat kakile, pongki ndak reng sebereng, ngakana apa kakile nari naru deh ya. Pola minta rawon, pola bakso, pola sate le, senik kakak. 5 hari bayi mun tak nekit jual saben ya. Mun sakit ro itu nyaki kapi. Dadi mun tempo dari seberes itu ibu. Wong ke kok kak. Binin siapa sih cek nyari kaki ibu dulu. Dadi mun tar karing sakit, cek abekta deeren kibuk ngiba pese. Tapi kan makin orang sini kaya njak mun ngiba pese pulantai ketela. Angu ngiba deeren minta ikining teng-teng male ketela. Kaya ntar sing malam meminta ketela magi pese. Punten hadirin tak usah ninteng tak napa. Mungkin pese na terus ketela orang pebanyak teng-teng deh iya. Ngiba pese kak. Ya jaknya banyak bu. Sekater jak dengan sampean beniring soki caucan abri pese 5 juta. Abu komo mundu 20.000 cocok ilo apa ngibu 20.000 tak apa-apa bu tar kering sakit ngibu 20.000 tak apa-apa ya keng pengertian lah kudu ngerti mun ngibening 20.000 cek bitabit beki pesenan ku akhir lek mangkad ya cek 20.000 ada teh kopi gina Bicara LPG nak tojo tak lebih 12.000 bu, kulen naru, kopi naru. Itu pun 20.000 je bitabit, beki tu aki mangkat dia. Mun ngibe 100 dentek kopi berpantas. Ku kang ku ru sambil cecen dia. Pale yang kaya aing enom. 100.000 ruah. Mun ngibe 400.000 ada dentek nasi dok bapa. Ya 400.000 bukan berpantas makin lengakan. Mun ngibe 1 juta buk nginep cek mulai. Kebela lek kok mulai lekuk beda kamar kosong gua. Cek dengan ngibe ning 20.000 kopi bagemet ka angka ibadah ada. Ki ada entek nasi beni karo bede nama ki modal gemet je bu. Paham bu? Cek ngibe deren ngibe wes. Tina magi 20.000 mun di antara kapi yang ngiba 20.000 kapi kan de pak juta marin. Senomor kedua, entar kering sakit nikah lep nyelepin bernyaberin. Jadi saya sakit kesama ale tenang pikirnya sakit apa kakile tahu bu, cang dokter kocak komplikasi. Jawab senikah komplikasi je le asli le. Kaki makilah penyakit kocak banyak kocak komplikasi. Sepenting kaki ngakan teratur, teduk istirahat pecokop, pikiran pakosong jauhnya banyak pikiran. Seminggu peberes. Kan tenang sesakit tadi kak. Jauhnya beken repah kok nak kok iru. Sakit apa kaki le? Kocak komplikasi. Apa. Sarah kaki jele eko. Masa bu, iya tang pisan si budi itu putih kan nggak kaki aja persis. Masuk Senin ke sakit, Rebu mati le. Beda sampo dah iya. Allah, hah? Banyak. Pola pabriknya bukan. Mun sampai beda saya nggak nih kebuk mun mati cek benda merodina, buk buang ke tasir. Le tetilap balap. Ya mangkana mun ki odi le teti jerengkong pan mati teti apa aja. Ceki odi lakon mata aku nih orang. Jadi terkadang sakit ini kabar sabarin. Pahdebun Al Habib Abdullah Al Haddad, pakon neku. Kontrol kadang terkadang sakit, pah tak salah. Mani nggak sing beci kasih sakit ru. Peta nengi bungkon boy. Entar salaman teku. Mangkana nyanda ring sakit nih kah? Laki bini sesai entar kapi, selake entar si bini entar. Deki mun sesake laki selake se sarengosar sakit apa kakek kak senikah. Mun sesake bini nasi neku cet pecet terus sake apa kakele senika cek petoporo cek sesake peraben pas laki antara camak sake apa kakele eko komplikasi kak pai teku betes iya angak betes le betes mari teku pah ngele kapo kang mak jen bulle le jen ke atas tahu apa gila nih gini kan ada suruh mulai kadek kelompok hadrat kak nih ku tahu bagian hakok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi bangsa nikah hadirin entar karing mate, entar karing sakit. Ati ni kebi Allah insyaallah bakal itambai. Ati gak dinto oleh sasayan, ati gak dinto akhirnya sudah ada yang sombong, sudah ada yang dengki, sudah ada yang iri. Kalaban esaderaki ka mate, kau leben ajunan bekal sajen beres. Apa napa? Karena gue leben ajunan bekal beda pengadilan, meskipun mangken tak epangki, meskipun mangken tak yokom, tapi tak kira lepas kau le ajunan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala seanyama akhirat, sehingga ketika kau leben ajunan engak kesete, kau leben ajunan insyaallah bekal ngestete manter pada selamat kabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pon jadi umat Nabi Muhammad istimewa ketika itunya syariatnya lebih gampang itempeng syariat umat-umat lain. Amin. Nomor 2, umat Nabi Muhammad masuk ilmu kubur bisa itolongin di orang Saudi, bisa ikirimi kenceran sedikit lah. King beda yang maturan ni kealiran saya ngocak kenceran ni tak ada pak ikirimi karing mate. Teman mireng sampean. Ngirim kenceran tak ada pak. Dia tak ada pak ada remah kah? Mun kuleku pak nyabeken ni keber ngocak. Ngirim kenceran karing mate dia tak ada pak. Tak usah laban, tak usah tokare kak. Lah kocai bi sampean. Mun kakek tak percaya kak, mayu kakek mate biko kirim mana yasin dia. Mun tak ada pak boleh. Lah, timin salah satu berpendapat kenceran tak ada pak ni hadirin. Asmana Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam gak dinto sultanul ulama, ratuna ulama di masanya. Semua ulama kalau ada hukum nikah pasti atanya dia ke Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam nikah. Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam gak dinto pendapat bahwa kenceran tak dapat ikut dimaki kau orang mati. Akhirnya Syekh Izzuddin gak dinto wafat hadirin. Ketika Syekh Izzuddin gak dinto wafat, Imam Qurtubi pas amimpe dalam mimpi ni Imam Qurtubi pah amimpe atemu kalaban Syekh Izzuddin. Atanya Imam Qurtubi dak Syekh Izzuddin, ya Izzuddin, ajunan lambak teman ajabu bahwa kenceran tak dapat dak kau orang semate. Ajunan makin seta bi orang tahlilin, bi orang ikrim yasin. Katina apa dapat ki? Engki Imam Qurtubi raja'tu qawli dan kula narik pole ke pendapat kula. Ternyata pendapat kula keliru. Kabel aki ke umat Nabi Muhammad ki cak bahwa ternyata seteja kenceran saya baca bi orang odi dapat kau orang mate. Dan kula ketika mate makin seteja kenceran dapat dan kula. Keterangan kak dinto sarin Imam Qurtubi pah tulis dalam kitab Tadzkirah. Mak kau leben ajunan tak mang boleh orang mati ikut kenceran kak dinto dapat hadirin. Tak usah antar kadalil kak. Gus Dur lambak teman tanya aki Gus. Orang mati ikut yasin dapat. Mi temu Gus. Yang kok mengirim yasin lo teman ni pabeli dia. Ni kedebuna Gus Dur dibil. Dan ni kak makilah benih hadis secara akal tak ning tentang. Tuh deh. Kula teman ni telepon sareng orang Malaysia. Okey. Dan gula ngisi pulsa masuk ki. Kubi gula 1.000. Pulsa dari Malaysia kah? Madura 1.000 masuk kah? Gula ben sampian ngirim yasin ke kuburan pas tak masuk masa malaikat kalah ke pulsa ki. Micek saran aku. Secara dalil banyak bahwa kenceran bisa nyambung aki. Coba perhatikan Quran nah. Kuda bunda Ibnu Abbas, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ni kecepon sahabat Ibnu Abbas nunjukaki kenceran bisa iampongaki dek ka orang lah. Leka Quran ni kah? Hadis ya. Hebat kah? Iqra'u yasin ala mautakum irhamu mautakum bis sadaqah awid du'a. Banyak pun banyak cak mang boleh depak hadirin depak. Kadin tuk istimewaan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kau leben ajuran teti umat Nabi Muhammad seta mun bi Saudi eke ingat pada ben mangken kadin tuk tak selamat seseta. Jadi dan kula mangken bengal nyakseen almarhum Kiai Mustaqim kadin tu dalam keadaan selamat. Mi tak selamat dak. Cak nyak banyak tahlil eke de maki ke Mustaqim kapi. Kalimat la ilaha illallah sekalian boy sekalian la ilaha illallah. Orang kafir macam la ilaha illallah ni kata Islam hadirin. Saking dari aku ngah kalimat la ilaha illallah. Mun orang Islam macam la ilaha illallah sekalian. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Mun la Islam pah macam la ilaha illallah palancang
Pak Ebu tu saraja. Begitu sakini Pak Ebu tu saraja ancur atal talan gara-gara maca la ilaha illallah sekalian. Mun la ilaha illallah ni kai kiba mate. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mun kalimat la ilaha illallah ikiba mate. Orang ni kai jamin bi kanjeng Nabi masuk surga tak kerja tinggal neraka. Nih kai baca sekalian. Ki puru la ilaha illallah baca 33 kali. Nggih. Bade la ilaha illallah ki puru. Bade tahlil ki puru ki. La ilaha illallah ki puru bani sekalian. Iulang 33 kali. Semaca atusan orang mungkin nikah. Kira maki kering ka seorang. Cang siapa sih tak selamat nikah. Amin kota. Cengeng. Untuk pak kering penyabekan nih. Ini waktu aki merdeng kapi. Berkat ngalakkan telok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ini ke ilmu kufur. Akhirat umat Nabi Muhammad ni ke istimewa. Istimewa kalaban apa? Kulaban ajunan ku tak iyam babi kanjing Nabi kalaban syafaat budian. Amin. Tina magi ahli tusa orang nyabekeun, tinggal magi ahli maksiat. Kengkulan ajunan umat Nabi Muhammad cek ku beter. Kanjing Nabi tak ridho mun beda orang nyabekeun ni ke masuk neraka hadirin. Iyam babi kanjing Nabi. Tina magi raja tusa. Makana sing molotan ibaca narjus syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram Allahumma Ishfa ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kainuna Muhammad kayak montro sakit kok nyangku moloten narjus syafa'ata min Muhammad kaulah ngarep syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad lau kunna nartakibul muharram meskipun ten kaulah saya jaga dinto lebur laku tusah tinggal cek lakar syafaat kanjeng Nabi yang beaki kau yang seraja tusah syafaati li ahlil kabair min ummati lakar seraja tusah yang babi kanjeng Nabi mun para ulama para kiai tak kira yang baru kak tak kira oleh syafaat oleh syafaat saya dengan kesalahan masuk surga syafaatnya ke untuk orang yang selok masuk surga masuk neraka yang be ibrik syafaat pah masuk surga mun kiai langsung surga lo kiai yang be zaman masuk surga mikir yang be jadi yang be sih neraka ya Bersesar ya pikiran dia ada. Titik yang buat mai temu cak umat Nabi Muhammad. Mai temu cak umat Nabi Muhammad. Temu kak. Bahkan apa ulung pun umat Nabi Adam pun umat Nabi Nuh. Temu umat Nabi Muhammad. Ghurril muhajjalin min atharil wudu. Pote muana terak tanengah ngadirep cetakah. Pote sokonah dari lampat wudu. Maka namun audu pasampurna. Imam Syafi'i ini kemun ngosai cetak ain telu pagi sabe cukup tapi secara kesunatan tanang cangrep pasani ke kapi apa mak lebudian pote kapi cetak mun karoi pasani ke sabe budi nggak nang konang rot ke depan dia pote maka nama macam-macam masalah cetak beda sekodrun nasia beda sekotu kapi kati Imam Malik Imam Syafi'i ala ain cetes cukup pun keng sunat pas nikah apa mak le putih kapi budian mak le tak putih separuh ingat zebra apa sih paham iyam mbak share se iyam mbak nikah orang se ahli maca sholawat dek kanjeng Nabi mak ring nyabekeun dek amin gelak maca sholawat mancung kapi pakai bahasa Madura kula nyelingake kek laki benih ibinan benyan semetum apa khosok apa ngedek tak tahu kok maca sholawat alhamdulillah ring nyabekeun ahli maca sholawat thank you berapa kali sehari semalam maca sholawat tak kebito ngapa sih bito kamu tak maca sekali punten Madura thank you kak Madura ni mulai dari Bunber Bengkalan sampai ke Sumenep hadirin ahli sholawat nggih ahli sholawat Sumenep ni malah terkenal mulai lambek Banjarina ya Nabi salam alaika ya Rasul
salam alaika. Sumenep nika. Kan sumenep nika terkenal lambek kalaban Banjari. Dan kula lambek mulai kene mulai ngidingi musik Banjari nika pasti di Sumenep. Allah ada Buddha Kanjeng Nabi, orang Islam wajib ngaji. Lambek makin auba pun. Bula dak tika dua le sangat terona. Ilo apa nih ke sponsor asli nih kak? Sponsor nih kak. Elegan engke. Bo make sampang Bengkalan padu kak. Dak ada selawat. Wa kaful Mustafa kal wardinadi. Kenapa teka alu-alu nadok kan? Ngantuk pulang ca Arab ibrik sponsor mak levinar boleh ke ngantar nak kakan bitaci. Nah dia sponsor nase kuah kakan belontong lakar banyak para benratin tapi janda si nomor seto ngakopa mun janda aja kopa mun ndak mayu. Maka dah biasakan baca sholawat. Maklai guna ben ajunan iya mbak bi Gusti Kanjeng na. Ngempen anak. Coba sholawat na apa saya baca. Cek sebarang saya baca sambian. Macam ngempen anak sini kala. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun beda orang sambil topu we dak iya bu. Beni pahi berber. Cak terkadang khulil yasin api datu. Ya deng khulil je bah nyusu anak kak. Ya Allah, gule tempon api datu paksanya kebah anang nangis. Kalau pahi buka. Pah ma keluar beken. Ya mun kekula alhamdulillah. Cari kan tak nyari king yang kaen. Jadi gula mulai, ya mangkada gula habis datu matum hadirin hadirat daya abu. Ya melak hadirin hadirat daya. Mulai ju gula dapat ke rumah apa kun yang bayang ngenjak tang mata mik padeng daya. Cak gelak guru pakakir bu. Topu era pasang bijak terkadang ibu lagi ala bentopu elek abu jak la kero. Beni urusan tenyeng saya ngabas juga nih mahrum abu. Cak dengan bulan sekero likulli kasidatin fil yaumi laqitatun likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha syaukun. Setiap barang bekas beda pasarah beda luwaan setiap barang geger beda senemu. Cak dengan bulan sekero mun setenyeng tada make wero doa. Hari suruh mulai kadek ada hadiran. Mulai gelah. Tahu apa kakek? Sambil baca sholawat deh bu. Muhammadun basharun kan saya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mun sampian tak apal sholawat kono lho bapak. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Nyusui anak ki maca agi nikah, anak tedu ngapak gepak sambil maca agi sholawat. Cak nyusui anak saya baca numpak kapal cak nganeng tangale. Apa saya baca aja. Numpak pereng jelkun jalan nyusona. Andi bekal cak ngabunga tangale. Kala orang oleh kencer. Gol kanggolon le gonjoro nih kok. Mangkana Iyaman ini kanak-kanak umur 15 tahun rata-rata mimpi atau muban Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Iyaman ini kemun tedu hadirin ternyata
lo tedung nak kena gini muntah ibu baca sejarah nak Kanjeng Nabi. Pak gepa nak kena Yaman saya baca aki solawat. Nyabakan lain mun tak lem tedung roh. Tedung nak baung. Mun tak lem tedung pah embang pukok gelem sarung pah masuk. Bau. Allah. Wow. Tako anang marketek deh ibu. Kapan anang ngedek tak embung saya baung bipang. Andi ale boleh baungnya. Engki kan? Mun zaman lambak gula ki kona kan lampu peteng kak, lampu ada lampu. Jadi mun nak kena kini tak tidung sa lambak senter, uning senter ki. Senter buka pah cop balon pah yo di miramu waru kapi. Tako nak kena lambak ki zaman netip ro ki zaman netip. Lambak ki zaman ring nyabekeun mandi ke sumur ro kak. Kan lambak mandi ke sumur ya. Lebur mun ke sumur ya kak. Ki di atas ro lay buka sarung mun sedebar. Pah tekem. Lebur ndebak ke sumur pandim lo bisa cek tanah ngarit tu petung ai panekem ngoreng nyabekeun pinter terus bisa anim beda mu ku tak pahe pelkot ke budi kan pahe kepe kaki cerono ora tak tahu kaki bu aman bisa anim pasal ada teh ketela dia kak keng di budi engat tuyul dan bak yul deh lambok mun setia kan todus pon bis sejam lah korang unjang boleh ay betul ke setia bisa lo boleh kor kamanto ayo mana ana udah janda cerok nurok kaki kula menguncang kula boleh cek begintar deh kak deh pon daripada selamat amin daripada bercerah amin daripada tegak hajat amin daripada selamat amin. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad telok tempat nikah mulja itunya mulja ilmu kubur mulja akhirat mulja man tertebak kau leban ajunan si mulja saja. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana Nabi benar fadl dari Allah, mana Nabi benar salah murni umber dari kebutuhan ben dengan Khalil Yasin nyun sapora ben nyun pelersaki akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.